Zahvaljujući neizmjernoj ljubavi prema plesu i običajima, članovi folklorne grupe Manfrina već punih 40 godina čuvaju tradiciju ovog kraja, predstavljajući tradicionalne plesove u prekrasnim autentičnim nošnjama, od kojih se posebno ističu one s otoka Suska. Lijepi pozdrav, poštovani gledatelji, i dobrodošli u novu emisiju televizije Mali Lošinj, ovog puta posvećene plesu i običajima. Postati član folklorne grupe Manfrina nešto je što se u Malom Lošinju često prenosi generacijama, a zbog čega se u njihovim redovima nalaze plesači svih dobi. Gospođo Marinac, recite mi za početak što je to Manfrina? Manfrina je jedan lošinjski ples koji su plesali naši stari kapetani u jednim ovako velikim i lijepim salama sa ovako lijepim starogradskim nošnjama. I tu su se natjecali ko će imati ljepši i bogatiji šešir, košulje. Ime ovog plesa nosi i vaša grupa. Kada i kako je osnovana? Osnovana je 1984. i počeli smo samo sa plesom Manfrina i Susak, odrasli. Ali kako odrasli normalno nisu mogli puno nastupati, krenuli smo s djecom i evo sad imamo i odrasle i djecu. Koliko članova danas okupljate? Sad ih imamo oko 70. Nisu ovdje nije trećina. A koje sve plesove plešete? Plešemo samo autentične plesove sa naših otoka, dakle sa Lošinja, Suska, Unije, sa otoka Cresa iz mjesta Lubenica i sa otoka Silbe. Gdje sve nastupate? Jako puno nastupamo, uglavnom znamo jako puno prezentirati otok Lošinj, idemo na prezentacije Lošinja, na sve dobrotvorne manifestacije sudjelujemo. Koji vam je nastup ostao baš u posebnom sjećanju? To je bilo kad smo bili na razmjeni folklora, dakle bili smo u Gunji i oni su bili kod nas. Radili smo prije tako razmjene folklora i to je bilo fenomenalno iskustvo za djecu jer su tamo vidjeli sasvim drugu kulturu nego što je tu kod nas. A tradicionalne plesove na poseban način upotpunjuju bogate izvorne nošnje. Gospođo Zupčić, o kakvim se ovdje nošnjama radi? Najinteresantnije naravno nošnja sa otoka Suska, koja je u biti i prva minica, koje sadrži imaju znači kalcete, papuce, kalcete, 5 do 6 kamižota, obično nekih 30 metara uštirkanog platna, bušt, marama i traversa i gore su te mašnice. To je u biti ljudi kad dođemo na neke nastupe najviše gledaju. Onda imamo Manfrinu koju smo sad malo obnovili, malo smo je sredili. Unije i Lubenice. Neobično je vidjeti tako jarke boje na nošnjama. U stvari to je amerikanizirana nošnja sad otoka Suska, kako su oni krenuli u Ameriku, poslije Drugog svjetskog rata, onda oni vole malo te žive boje i nekad su bile plave. Mislim i svečane i ovako, bile su življe boje, ali ovo je sad onako malo, to je u biti najinteresantnija nošnja naša. Vašoj skupini trenutno zaista ne nedostaje članova. Ipak, gospođo Marinac, kakav je interes mladih za folklorom danas? To je vrlo interesantno pitanje. Jer mi ne radimo koreografije, mi stvarno radimo autentične plesove. Dakle, ne možemo nešto naučiti i nešto napraviti drugačije, nego se pleše upravo onako kako je iskonski bilo. I to sada trenutačno jako interesira mladih jer se povezuju s time. Vide se to sada i sve i na Facebooku i ovamo i tamo. Vide se znaju šta je koreografija, a šta je nešto izvorno baš. Konkretno se u vašoj grupi ta ljubav prema folkloru prenosi s koljena na koljeno, jel' tako? Tako je, tako je. Ovdje ima jako puno generacija familije cijele. Tako da imamo sada i none i nonića koji će dovesti svoje unuče sljedeće godine na upis u folklor. I za kraj, imate li u planu proslaviti ovu vašu veliku obljetnicu? U 9. mjesecu ćemo imati proslavu 40 godina. Pokušat ćemo skupiti što više folklora kao i na 35 godina da pokažemo šta smo mi sve naučili, koliko smo djece naučili. Jer najveća je nama zadovoljstvo što jako puno djece sad već zna korake Suska, Manfrine, Lubeniške. To je nama i cilj u stvari.
Garancija je to da tradicija ovog kraja neće tako brzo pasti u zaborav, jer sve dok ima entuzijasta koji vole i cijene baštinu, tradicija će živjeti u ovom slučaju kroz plesove i nošnje na nastupima diljem Lijepe naše.